Ko te tau 2011 te tau, hei whakatika i ngā kaupapa katoa e pēhi ana i te motu. Koe rate ia o ngā kōrero a te Premier, a John Key, i te whare pāremata i te rānei. I te whakararangi mai ia i ngā oati a ngā hinara ki te motu. Hei tā te Premier ki te kore te iwi e tahuri ki te penapena pūtea, ka tino taka te motu ki te raruraru. Hei tāna no, koe nei te tau, hei āwhina i te hunga e pōkai kaha tonu ana i te rū nui i o tautahi. Hei whakautu i ngā pātai a ngā whānau mo te pare kura nui i te rua waro o Pike River, me te whakatau i ngā take tāke, take hauora, take mātauranga, me ngā take kore mahi. 2011 will be a year, Mr Speaker, where we continue to work hard for the hard-fought gains between Māori and Pākehā. It is a year where there needs to be hope and promise and aspiration. Mr Speaker, 2011 needs to be New Zealand's year. Hei tā John Key, me mutu te tuhi haki, hei utu i ngā nama, i ngā taurewa rānei a te motu, me ngā kāre taua pūtea i roto i te whare tahua a te kāwanatanga.